Linjani Zulu weZimbabwe, igama lami nguNtungameli Nkomo, ngiyintatheli izindaba ye-Studio 7. Ngiyajabula ngelanga lalamhlanje ukuhlangana lezinye intatheli izindaba sinanza ilanga le-World Press Freedom Day. Lilanga elihle esilikhwabithayo njengentatheli izindaba. Kodwa kunengi phela okufuna esifuna kulungisiswe ikakhulu nguhulumende weZimbabwe ukuze sizizwe nxa sisenza umsebenzi wethu sizizwe sikhululekile elathi njengentatheli izindaba. Ngiyabona isihloko salonyaka isigxile ekuthini intatheli izindaba abamaphephandaba bemsakazo balendima abana bangayidlala ekuthuthukiseni umbuso okhululekile esingathi idemocracy. Mkhulu umsebenzi esilawo Zulu kaNdaba, ikakhulu ngalesi sikhathi isezindaba zamanga esingathi fake news. Ungakhangela ukuba khona kwe-social media, Facebook, Twitter, WhatsApp, sokusabalele imbiko yamanga. Yiloba ngubani uyenelisa ukubhala kumbe ukubroadcast akufunayo lokungamanga kugcine kusiba lomthelela omubi. Ngakho ngaleyo ndlela selomsebenzi omkhulu thina njengentatheli izindaba ekuboneni ukuthi hayi yonke imbiko ephumayo isiyabantwini ingeqiniso. Siyabonga ngokuba yingxenye yomsakazo we-Studio 7 liqhubeke lisekela lathi sizaqhubeka siliphakululela indaba eziqotho.